Reka mbasuhuze mbe n'ikaze mwese mukunda kandi mukurikira Isimu TV. Uyu ni umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda ya none tariki 13 Kamena 2025. Amakuru yacu agiye kwibanda kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Mu Rwanda turakubwira ko Amerika yifuza ko u Rwanda na RDC bigirana amasezerano y'amahoro vuba. Mu yandi makuru kandi turakubwira ko Kinshasa, Kiliziya Gatolika yamaganye Bemba wayishinje gushaka kwica Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Mu yandi makuru kandi turakubwira ko Iran yohereje drone zirenga 100 muri Israel nyuma yo kwicirwa abasirikare bakuru. Amakuru yacu turasoreza kuri inkuru n'ubundi ivuga ko Donald Trump yateguje gushwanyaguza Iran, ayisaba gucisha make inzira z'ikigendwa. Ni amakuru mwateguriwe kandi mujye kwizwa nanjye Shaharerimana musaba gukora subscribe, share, comment ku Isimu TV kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu bikomeze kugereho umusukunda. Amakuru ku buryo burambuye ni mukanya. Ikaze mu makuru yacu ku buryo burambuye, reka tubahere kuri inkuru ivuga yuko Amerika yifuza ko u Rwanda na RDC bigirana amasezerano y'amahoro vuba. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko zifuza ko u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byagirana amasezerano y'amahoro vuba muri Kamena cyangwa se byatinda nibirenze Nyakanga 2025. Byatangajwe n'umudiplomate ushinzwe umubano wa Amerika na Afurika, Ambasaderi Troy Fritel, ubwo yari mu nama yo kubyaza umusaruro umutungo kamere wo muri RDC. Ambasaderi Fritel yasobanuye mu cyumweru gitaha amatsinda ya tekinike azafasha impande zirebwa n'ibi biganiro kugera mu kindi cyiciro kiganisha ku masezerano y'amahoro, kandi ko Katari izaba ihari. Intambwe zose zitezwe zishingira ku mahame u Rwanda na RDC na Amerika byemeranyije muri Mata 2025 azafasha ibi bihugu kugirana ubufatanye buzatuma haboneka amahoro arambye. Yagize ati, twakoze amahame, ubu twajyaga impaka ku gushyira aya mahame mu ngiro, turacyategereje amasezerano y'amahoro muri Kamena cyangwa se Nyakanga. Uyu mudiplomate yavuze ko nta gikwiye gukereza amasezerano y'amahoro, ati icyo Amerika yashyize ku meza n'ingenga bihikarishye y'ukuri nta gikwiye kubitinza. Niba tugiye kubikora tubikore ubu, ntabwo dukwiye gutegereza amezi 6 kugira ngo habe indi nama. Nyuma yaho u Rwanda na RDC byemeranyije ku mahame ngenderwaho, Perezida Donald Trump wa Amerika yagaragaje ko afite icyizere ko ibihugu bizagira ku masezerano y'amahoro kandi ko n'ibihugu bituranye bizabyungukiramo. Ambasaderi Troy yashimangiye ko u Rwanda na RDC ari byo byasabye Amerika kubihuza kuko byari byizeye ko izabifasha gukemura amakimbirane, bityo ko nayo iharanira ko iyi ntego yagerwaho bidatinze. Mu yandi makuru kandi reka tuyakomereze n'ubundi muri RDC twubwire ko Kinshasa, Kiliziya Gatolika yamaganye Bemba wayishinjaga gushaka kwica Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Inama y'Abepiskopi Gatolika muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo CENCO yamaganye Minisitiri w'Ubwikorezi Jean Pierre Bemba wayishinje kugira umugambi wo kwica Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Mu kiganiro kuri Top Congo FM cyabaye tariki ya 9 Kamena 2025, Bemba yatangaje ko CENCO ihuriye muri uyu mugambi na Joseph Kabila wayoboye RDC kuva muri 2001 kugeza 2019 ndetse na Moise Katumbi. Bemba yagize ati, ndashaka kuvuga ko nshinja Joseph Kabila na Moise Katumbi na bamwe mu bayobozi ba CENCO gukora ibikorwa bigamije guhungabanya ubutegetsi no gushaka kwica umukuru w'igihugu. Ndabibashinja kandi zabagaragariza ibimenyetso. Perezida wa CENCO Musenyeri Fulgence Muteba Mugalu yatangaje ko kuva muri 2023 ubwo abakandida biyamamarizaga umwanya w'umukuru w'igihugu, Bemba yakomeje kwibasira CENCO ayishinja ibirego bidafite ishingiro. Ati, yavuze amagambo menshi yagamije guharabika CENCO ashobora kugabanya icyizere gikenewe kugira ngo abantu bunge ubumwe babane, kandi ari byo igihugu gikeneye cyane. Yibukije ko Bemba kandi yagize uruhare mu bwicanyi abarwanyi b'umutwe w'inyeshyamba wa MRC yashinze bakoreye abanyekongo. Ati, birakwiye kwibaza niba Bwana Bemba yifashishije amagambo ye ashaka gusubiza igihugu mu gihe yishe abaturage b'inzirakarengane
muri Kisangani na Kinshasa. Musenyeri Muteba yagaragaje ko bitangaje kuba inzego za leta ya RDC zirimo inteko ishinga amategeko, ubushinjacyaha bukuru mu rukiko rusesa imanza ntacyo zakoze nyuma y'amagambo ya Bemba, nyamara zakabaye zifata ingamba zatuma haboneka umucyo ku byo ashinja CENCO. Ati biratangaje ko nta inzego za leta n'abaziyoboye bakoze, n'uburemere amagambo ya Minisitiri Bemba afite nk'umushinjacyaha mukuru mu rukiko rusesa imanza n'inteko ishinga amategeko byari bikwiye gukurikirana iyi dosiye kugira ngo ishyire umucyo ku birego bitandukanye hanabeho ingaruka z'amategeko. Perezida wa CENCO yasabye abakristu Gatolika gusengera Bemba kugira ngo umwuka w'amahoro umumanukire ahagarika ibikorwa byo kwamamaza ubugizi bwa nabi. Reka amakuru yacu tuyakomereze kuri iyi nkuru ivuga ko Iran yohereje drone zirenga 100 muri Israel nyuma yo kwicirwa abasirikare bakuru. Iran yagabye igitero gikomeye muri Israel nyuma yo kwicirwa abasirikare bakuru barimo umugaba mukuru w'ingabo, umuyobozi w'umutwe w'ingabo zidasanzwe n'abahanga mu bya nuclear. Umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei yatangaje ko leta ya Israel izahanwa bikomeye n'ingabo z'igihugu cyabo kandi ngo ibyo Allah Imana irabyemera. Yagize ati iyi leta igomba kwitega ibihano bikomeye, ikiganza gikomeye cy'ingabo za Iran ntabwo kizemera ko ibaho idahanwe kandi byemerwa na Allah. Umuvugizi w'igisirikare cya Israel Brigade General F.Y. Deflin yatangaje ko Israel yohereje drone zo mu bwoko bwa Shahed zirenga 100 mu gihugu cyabo kandi igisirikare kiri kuzikumira. Deflin yagize ati ingabo zose zirwanira mu kirere ziri mu kazi kugira ngo zikumire icyahungabanya umutekano. Ibi bitandukanye n'ibyo twari twiteze, turi mu masaha akomeye. Mu gukumira drone za Iran hari kwifashishwa indege z'intambara nyinshi. Umwe mu basirikare bakuru muri Israel yasobanuriye ikinyamakuru Times of Israel ko biri gukorerwa kure y'imipaka y'igihugu. Igisirikare cya Jordani, igihugu gituranye na Israel, cyahanuye drone na misile zanyuze mu kirere cyacyo mu rwego rwo kubungabunga umutekano wacyo. Ibi byakozwe nyuma yaho isuzuma rigaragaje ko misile na drone zimwe zishobora kugwa ku butaka bwa Jordani zikica cyangwa zigakomeretsa abaturage. Leta ya Israel yafunze ikirere cyose cy'igihugu, amashuri n'ubucuruzi. Abaturage basabwa kuguma mu ngo bitegura kujya mu bwihisho mu gihe babisabwa. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'Ubwongereza byohereje indege z'intambara ziri gufasha Israel gukumira izi drone, ndetse ingabo za Amerika ziri muri Iraq ziryamye amajanja uko zifite impungenge ko ibi bitero bishobora kuzigiraho ingaruka. Ambasaderi y'Amerika muri Israel yasabye abakozi bayo n'imiryango yabo kujya mu bwihisho bwabateganyirijwe kugeza igihe babonera ibwiriza rishya. Iki cyemezo cyafashwe mu rwego rwo kubungabunga umutekano wabo. Amerika yatangaje ko nta ruhare yagize mu gitero Israel yagabye muri Iran, gusa Iran yo igaragaza ko uko biri kose Israel ishobora kuba yarahawe ubufasha n'iki gihugu gisanzwe cyishyigikira. Israel yatangaje ko yahagaritse ingendo z'indege mu kirere cyayo mu rwego rwo kwirinda ingaruka ibi bitero bishobora kugira ku basivile. Reka amakuru yacu n'ubundi tuyasoreze kuri iyi nkuru ivuga ko Donald Trump yateguje gushwanyaguza Iran ayisaba gucisha make inzira z'ikigendwa. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yateguje ubutegetsi bwa Iran ko bugiye guhura n'ishyano ridasanzwe mu gihe gito gishoboka niburamuka bukomeje kwinangira bugakomeza umugambi wo gukora intwaro kirimbuzi. Uyu mugambi wa Iran niwo watumye Israel igaba ibitero simusiga ahantu harenga 100 ikoresheje indege z'intambara 200 mu ijoro ryakeye, zirimo nk'indege z'akataraboneka zizwi nka F-35 zakozwe n'Abanyamerika. Gusa Donald Trump yavuze ko ibyakozwe na Israel ari agatonyanga mu nyanja, avuga ko hateganyijwe ibindi bitero karundura bifite ubukana burushijeho kandi bigamije guca akarongo bikabuza Iran gutunga izi ntwaro bivuga ko ikozaho imitwe y'intoki. Mu butumwa bukarishye Donald Trump yagize ati Iran amahirwe menshi yo kwemera gusinya amasezerano ayibuza gukora intwaro kirimbuzi. Nababwiye mu buryo butomoye nti nimusinye amasezerano ariko ntibabikora. Yongeye ati nababwiye ko bizarushaho kubabera bibi kurusha ibindi bintu bigeze bamenya batekereza cyangwa babwirwa
ku ntwaro za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mugabo yakomeje avuga ko Israel ifite intwaro nyinshi za Amerika kandi igiye kurushaho kwakira izindi nyinshi, ashimangira ko Israel izi kuzikoresha neza. Yongera gusaba akomeje ati musinye amasezerano bigishoboka. Donald Trump yashimangiye ko hari ibindi bitero biteganyijwe kandi ko bizaba biteye ubwoba kurusha ibya mbere. Ati Iran igomba gusinya amasezerano cyangwa se ntihazagire igisigara. Iran na Amerika byari bimaze iminsi mu biganiro bigamije gushaka umuti ku kibazo cy'intwaro za kirimbuzi, gusa yagiye iseta ibirenge nk'uko Trump yakomeje kubivuga. Iki gihugu cyahise cyikura muri ibi biganiro mu gihe bivugwa ko ibitero bizibasira iki gihugu bizamara nibura ibyumweru bibiri. Ni amakuru mwateguriwe kandi mwagezweho nanjye Jean Harerimana. Ngusaba gukora subscribe, share, like, comment ku Isimu TV kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu bikomeze kugereho umunsi ku wundi.